timuna mumizabibu ahura n'umuguzu w'ihare uramutondomera azumuka Uwiteka umuzaho cyane arayishwanaguza ku mwana w'ihene yarabifite password Ngwarangiza uranateri bageri abantu bari abantu password zaragiye ko baradekoda gusa abantu password zaragiye bakazabaririmba bakaroti zose none zose zaragiye niyo barabanye zishima ibyishimo zaragiye reba kutata password tureba mugenzi wawe mure umubazo gusa password uracayite umvite tango password ukakubwira igitabo cy'amaza ibice 16 umurongo wa 17 mwarageze umufanga derira kuba rukari abantu zitimu ko murabanuka aho mwamanutse mazi za password ayiza ndasetse batayo ndanezero bakiribashize nimuvuga ko ayanga yasika yo malanda itibiranga yasikaso bratanism igisirima yaragikunda basiga basirima bamwe ngo bakabije watayipasiwe bari bikora mwako mukurari gusa mukunda bindi we watayipasiwe mwakuko mwana basiga shima mubarakabije aho washimye watayipasiwe ubundi bakuma bukuye peta komisi yose we nimutayipase watayipasiwe sukuma nchini nimugiramu anamugiramu makuu nimukunda kama ni shari wao kama mimi ni mke wako niambie nguvu zako ziko wapi niambie siri ya nguvu zako mbira password yawe mbira auzu uri ni imana yavuganye nawe hari Imana yavuganye nawe ikuweza password none password walaita niso kituma siyagena mu muntu ngabana ndagera bakubwira mufite ubutunzi niwo mugabo guhindura isi niwo mugabo kuzanga alarme Come on. Nimuhanze tatuchubaye. Uwo umugisha watera amafaranga. Nimuvuge ngo haleluya. Haleluya. Ndarangisha. Nukukurangiza. Barangiza namubwira ngo mve. Aho biba na password yaje. Nunogosha. Nitoa nywele itakuwa mtu kama mwingine. Tuwavuze password yawe. Izi telefone mufite mwandikirano za touch zose. Mwese mwashizemo za password. Nta muntu woza bafungure utamwe password none iri juru yabasigiye mwasize iri ya pasi muramutse mumaze mwese password Daniel agambirira mu mutima we utaziyandurishe icyari cyose Dani kuma bitumima Umwami Nebukadineza roti zozi